svakako je, poštovani gledalci, najveći politički fol danas u regionu, ta politička utakmica u Hrvatskoj gdje se opozicija i neki ljudi bune zbog toga što Zlatan Hasanbegović ne bi trebalo da uđe u vladu Hrvatske, Republike Hrvatske, jer neće ustašluka u toj vladi, to je aluzija na njegovog dedu. Dakle, eto, Hasanbegović ustaša. Uživo u programu Fadil Novalić, federalni premijer. Dobro večer, gospodin Novalić. Dobro večer, Senade, po treći put. Kada smo prvi put razgovarali, još niste bili premijer, kažem vam ja lijepo, niste vi političar. I to za vas može biti dobro, a može biti i loše. Dobro kao ono, briga me šta je politika i to, a loše, sada se vidi da je loše. Dakle, ta izjava da ju je izgovorio, da je htio da je izgovori političar, on bi to politički vagao, nekako bi, ili je ne bi izgovorio. Dakle, šta vam bi? Pa, hajde, već ste dali u pitanju odgovor. Zaista ja sam jedna osoba koja ne dolazi iz političkog svijeta i nema taj trening. Dakle, nema to ni iskustvo. I to mi je naravno do sad pomagalo, jer sam se bavio samo pravim stvarima. Znači, vi znate, mi smo reformska vlada i radimo na reformi. Pa da su vas više posmatrali tako, kako bi rekao, baš nije bilo neke reakcije ni za ni protiv. Nekako kao, kako bi rekao, da prostite na izraz, možete malo umanje. Kao tehnokrata, izvršilac. Ne u negativnom smislu. Posao mu to. Da. Ali ovo naravno sve ima i političke konotacije i ja se slažem da i u stvari vidim da sve što se kaže može se reflektirati pozitivno i negativno bez obzira kakav je ishod te informacije, bez obzira je li istinit ili nije. I to se može pripisati tom, kako ste definirali, političkom neiskustvu. Ali ja stvarno kažem da žalim da ako sam pogrešno shvaćen, a jesam, i to žalim, ako sam pogrešno shvaćen, naročito žalim u onoj klasi ljudi, da kažem, koja je socijalno ugrožena. Oni imaju pravo da to shvate krivo. Dio je ovo naravno i kreacija, jer tako imamo danas spinovanje i sve te metode, znači kako se zagrijava jedna informacija i kako se pretvara u negativnu. Da vam je neko spinovao to? Pa svakako, tamo je prvo... Ko je spinovao? Pa ne znam ko je, zaista ne znam, ne bavim se, vidite, nemam niti vremena. No, činjenica da je neko rekao da aludiram na rastrošnost ljudi, a ne, ja sam samo tad rekao da je to loša, da je korpa loša osnova za određivanje kretanja minimalne plate i penzija. Jer sve korpe su Evropi različite. Cigarete, pa ja sam samo rekao podatke. Oni neće biti drugčiji što sam ja, ne znam, rekao ovako ili onako. Oni su takvi, ali nebitno. Došlo je, dakle, na tlo koje je osjetljivo socijalno i u tom smislu ja sam tim. Ono što... Ta socijalna kategorija, ona i čak i nema ni mogućnost da reaguje prema vama ovako kako reaguje, a reaguju, sami znate da je to već postalo i za Afrikancije, jel tako? A to je, znači, Fadile, izvini što radim, što pijem kafu sa mlijekom, izvini, tuširam sa, van je kiša i tako dalje. Ali ipak tu, kako bih rekao, neka druga socijalna kategorija reaguje tako prema vama i to vrlo masovno. Da li vas to uznemirava? Pa gledajte, nije mi naravno ugodno, međutim ne uznemirava me u takvoj formi da bih ja, dakle, trebao prestati raditi ovo što radim. Znači, ja jednostavno i dalje rješavam probleme Krivaje, Konjuha i tako dalje, sve što je i vodimo vladu i tako dalje, no međutim, naravno to uopšte, taj novi vid, da kažem, komunikacije ne možemo ignorirati. Znamo već šta se događa, jel tako, preko Facebooka, kakva je čitava revolucija u Sjevernoj Africi pokrenuta preko Facebooka, tako da se to ne može i ne smije ignorirati. No, međutim, ja bih rado, znači, da kažem, oni koji su se našli pogođeni tom izjavom, dakle, da mi je žao, s druge strane... Jeste to izvinjavate? Jeste, ili izvinjavam se, okej, a s druge strane... Pa nemojte okej, izvinjenje mora imati neki format. Ne tjeram ja vas na to. Pa slažem se, ali ja kažem s onom dijelu koji je socijalno ugrožen i koji me nije shvatio. A ovima što... Onom koji me shvatio pa zlonamjerno radi to što radi, njima se naravno ne izvinjavam. Zašto ne biste vi takve komentare prihvatili, kako bih rekao, i kao dobronamjernu kritiku, kao kritiku? Pa slušajte, ja već Senade odavno i svim svojim saradnicama kažem, meni istomišljenici ne trebaju. Zato što istomišljenici odvedu ljudi u propast koji su zaduženi da obave neku zadaću.
jer mnogo veću korist imamo od kritičara nego onih istomišljenika. Slažete se? Jer uvijek se nad kritikom morate zapitati, preispitati da li vi zaista radite to što radite kako treba, odnosno da li je to što radite opravdano. I tu vam puno bolje pomažu kritičari nego oni koji vas hvale ili koji vas... Čitate li vi te kritike onda? Pa čitam, prije svega donose mi ih redovno, znači isfiltrirane, nemam puno vremena, ja moram priznat, mislim, ovo je posao vrlo opterećen, znači radi se od jutra do sutra, pa tako sam ja radio i prije, nije mi po tome, znači ne radi se o tome, ali ne mogu sad... Ali odgovornost? Ne mogu da posvetim tako puno vremena, sad to ne mogu ja sad da igram aktivno tu igru, jer jednostavno, dakle, imam odgovornost, vodim vladu, znači imaju tehnička pitanja, imaju sva druga pitanja koja spadaju u domen rada vlade. Ali ovako intimno, pogađa li vas to? Pa, znate, nije mi ugodno, ali ne pogađa me toliko da bih ja sad trebao da, kažem, ostavim sve druge aktivnosti i da to nekako preživljavam ili tako dalje. Zašto sam izvježban i, da kažem, ove industrijske metode vježbaju čovjeka za sve krizne situacije. Izvježban sam i znam to amortizirati i mogu uvijek otići i iz toga izaći dalje. Možete ako vas puste na miru, ako vas ne puste i nastave... Pa njihova volja, pazite, samo daleko smo od pravih tema u našem društvu. Pripremio sam se za te prave teme. Da. Mislim da će biti vrlo zanimljiva gledalcima, ali sam se pravo pripremio. Prije toga sam da vam kažem, da ministar Bahilj je u kameru i mikrofon Face televizije izjavio tu čuvenu rečenicu tako slično, a to je štedite, nemojte jesti. To je bilo... Čitav region je pisao. Znate da je i BBC pisao danas o vama? Pa dobro. Neko se, dakle, potrudio da se o tome piše, dobro, na nekoj sasvim sporednoj stranici. Potrudio? Jel tako? Spinovanje? Ko je taj? Ako mislite da je... Pa ne, stvarno vam ja to ne mogu reći. Nisam istraživao. Ali gledajte, ne, čak šta više... Ili je to samo reakcija? Ne, reakcija, prirodna kreacija. Pazite, sve što se danas na svijetu događa je projekat. Znači, mi smo imali u industriji naziv projektno vođenje. Znači, to god radite, pretvorite u projekat i vodite ga po pravilima projekta. Znači, ove izbjeglice što se događaju, sve je to nečiji projekat. I nekakav projekat. Od nekog financira, od nekog predviđen. Druga je stvar što mi ne znamo ko, ali pojavne oblike takvog projekta vidimo. On nije slučajan. To je jedno. A da se vratimo na na izjavu Bahiljevu, štedite, nemojte jest. Ja upravo suprotno govorim. Trošite i plaćate porez. Meni je veoma drago da se sve to troši. Samo je volio da svi imaju mogućnost da troši. Ali ima jedna informacija, ja sam je analizirao, ali nisam jedin, nego sam u razgovoru sa Rajom. Bukvalno vidim da i oni to znaju, pa neko je prije mene to zaključio, pa sam tako razmijenili mišljenje. Recimo, kada vi govorite o tome da se puno troši cigareta, da se daje para puno na gorivo, na pivo i tako dalje. Mislim da ipak neke stvari kao premijer, neke pokazatelje nemate. Recimo, zašto toliko ljudi, recimo, znate li zašto ljudi toliko kupuju pivo? Pa gledajte, mi smo i u bivšoj Jugoslaviji najviše trošili kafe. Znate, iako recimo Slovenci nisu tradicionalno skloni kafi ili šta ja znam koliko je piju Hrvati. Znači, nije to neka novina, mi smo zadržali te navike. Evo, zašto recimo pivo sada? Pa, teško je meni reći zašto ljudi troše pivo. I gorivo. Pivo čak nije neki alkohol. Gorivo je relativno jeftino. I tradicionalno se, da kažem, volimo vozati, jel? Kad i pogledate, mladi ljudi... A znate gdje je zaključak? Svi nastoje da se voze. Znate gdje je zaključak? I mislim da tu premijer nema pravu informaciju, ona je očigledna. Znači, obična Raja to primijetila. Znate li da je pravcata gužva? Imamo agresiju na nezavisnu, tržišno nezavisnu, slobodnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu i susjednih zemalja. Dakle, nas napadaju građani Srbije i Hrvatske iz više pravaca. Srbi sa istoka, a Hrvati sa sjevera i sa juga. I dolaze u Bosnu i Hercegovinu da kupuju to pivo. I dolaze kod nas da kupuju to gorivo. Da. I dolaze da kupuju te cigarete. Jer je to kod nas puno jeftinije. Da. Da li je taj podatak vama promakao i da li je to vas zavarao? Nije, pazite. Jer to je enormna potrošnja. U Ljubuškom se tuku, ko će jeftinije da spusti to. Da li znate za podatak da je Županja i Orašje, eto, to je preko Save. Da, dolazimo do zgo, znam. Pa znate to? Ja. Da je, koliko znate o pivi, ne pojma, ali recimo, da su hrvatske pive, hrvatsko pivo je jeftinije u Bosni i Hercegovini nego u Hrvatskoj. Da. I da dolaze Hrvati iz Hrvatske preko mosta i kupuju pivo ovdje. Evo, vaša poruka upućena
Nama da pijemo pivo nije... Da, ali da vam kažem, imamo tačne podatke i za pivo i za gorivo. Potrošnja je, znači, goriva porasla 11%. I tačno je da u tome učestvuje susjedne zemlje, jer je kod nas jeftinije čak za 55 pfenigi gorivo. Razlog je, naravno, što ne koristimo priliku... Koliko je 55 pfeniga u markama? Da, 0,55. Pola marke, tako je. To je razlog je što realno mi ne koristimo tu priliku smanjenja nafte, malo zbog socijalnog pritiska, malo zbog duge procedure odlučivanja uprave za indirektno oporezivanje, gdje smo mi rekli da je upravo sad vrijeme za akcize na gorivo kako bismo dio usmjerili u autoceste i ceste i potaknuli rast, ekonomski rast koji je, znači, tako nam potreban. Pravili smo računicu. Znači, onako amatersku računicu. 4 čovjeka koja dođu iz Županje u Orašje i kupe svak po gajbu pive, po šteku cigara i još po nešto. Šta smo računali još nešto? Što je jeftinije kod nas. Vegeta njihova je jeftinija kod nas. Šta, voliš? Koga? Ne, gorivo je na kraju. Gorivo je poenta. Vegeta, sve je jeftinije kod nas. Kada njih 4 kupe, onaj koji je dovezao auto, suštinski najmanje ima džabe gorivo. Na toj razlici on natoči gorivo kod nas džabe. To je tačno. I to nama godi, jel tako? Ali nije samo razlog gorivo. Evo, produkti su jeftiniji zato što imamo i manji PDV. Trebinje. Čitav Dubrovnik dolazi vikendom da kupuje sve u Trebinju. Ali imamo manji PDV, imamo manje marže trgovačke, imamo puno veću trgovačku konkurenciju na našem tržištu koje je potpuno otvoreno. Ovo kako sam se ja pripremio za vas. Tek sada. A možemo da napravimo dogovor? Može, ja sam. Puno pitanja. Da, ono bude brzo. Može li tako? Može. Preciznije, duža pitanja, kraći odgovori. Pazite ovo, prvo. Kada je SBIH stranka Rahmetli, SBIH stranka bila na vlasti, vaša stranka... To ste vi rekli, ja nisam. Ja sam rekao da su oni Rahmetli prije izbora 2010. godine. To nekoliko mjeseci prije izbora. Dakle, kada su oni ganjali taj takozvani elektroenergetski sektor, ulaganje u hidroelektrane, termoelektrane, mini hidrocentrale, podveleži i tako dalje, vaša stranka SDA i SDP, tada ste bili zajedno u vlasti, ste ih optužili da su energetska mafija. A vi ovih dana upravo iznosite to kao noseći projekat vaše vlade. Jeste li vi sada mafija? Dobro, da vam kažem. Tad je bila druga osnova na kojoj se to radilo. Tad je bila govora o privatizaciji tog sektora, ulaska u ovaj sadašnji, znači u portfolio sadašnjeg vlasništva naše elektroprivrede. Ne branim ih, ali znam dobro šta su tada predlagali, osim ako nisu lagali, ali javno je bilo da se ne prodaje nijedan resurs, nijedna rijeka, nijedna hidroelektrana. Da, ali su sa Kazahstanom vodili razgovore na toj osnovi. Jesu li? To je tačno. Recite slobodno ako I u tome, to je razlog zašto to nije uspjelo. Ko je vodio? Pa dobro, tad je bio ministar Hećo i ne mogu ja sad sva imena. Da su svi sprženi, Sileđić, Hećo, Olučević. Tako je, vjerojatno su platili cijenu između ostalog i zbog toga. Sad smo mi javno, otvoreno, znači rekli da je elektroenergetski sektor ostaje strateška kompanija, znači u Federaciji Bosne i Hercegovine u javnom vlasništvu. Znači i da na tom osnovu, znači ono što može ta kompanija graditi, neka gradi, to će biti društveno. A na projekte koje ne može pokriti elektroprivreda, puštamo privatni kapital, javno-privatno partnerstvo i sve druge aranžmane. Pa i stranih i domaćih. Kogod. Bitno nam je koji omjer? Imate li obračun? Koji je omjer? Koliko će otići? Nije takva. Koncesiju koliko prodaje? Može i koncesija i bot aranžmane, ali nije razlog taj. Ali je razlog sumnja. Što sad vi biti gledajte, mi ćemo to zaista raditi transparentno. Zovem ćemo koga god hoće u taj proces. Znači, koga god hoćete, koga god predložite... Društvo je osjetljivo na privatizaciju. Slažemo se. Nije niti predviđeno. Državna imovina, ne smije ni po zakonu. Pazite, nije niti predviđena privatizacija. Drinu, mi smo se borili za to da Dodik i Lagumdžije ne prodaju Drinu, hidroelektrane, jer je to državna imovina. Tako je. Pazite, nema, znači, to nije sporno. Znači, mi nismo se odlučili za privatizaciju, odnosno društveni je koncept takav da trebamo imati nezavisnost u energetskom sektoru. Ako ništa, trebamo bar biti nezavisni energiji, jer smo već sad nezavisni energiji. Znači, trebamo očuvanje nezavisnosti. Nezavisni ako je damo Talijanima i Njemcima i to. Gledajte, pa nezavisni u smislu da imamo dominantnog proizvođača električne energije u našim rukama. Može sutra dovući... Glavnog.
Može sutra, pošto je slobodno tržište, već od nove godine, prošle, može sutra Italijani i RV i bilo ko prodavati u Bosni i Hercegovini. Već danas može prodavati. Znači, to je drugo pitanje. Ali mi želimo, znači, dominantnu ulogu i dominantan dio tržišta imati od svojih proizvođača koji su u državnim rukama, dakle u javnim rukama. Ali vratimo se na ovo pitanje kad vi kažete šta će biti, koji odnos privatnog, javno-privatnog partnerstva. Potencijal gradnje hidroenergetskih i vjetrenih objekata u vjetroelektrana u Federaciji oko 11 milijardi kad računam iznad 10 megavata. Gledajte, Federacija kad bi ih htjela sve, odnosno kroz svoju elektroprivredu, da gradi to sama, ne može jer je potencijal zaduživanja Federacije još 5 milijardi po Maastrichtskom kriteriju. Kad se doda na ovih 6 koji smo već zaduženi, dolazimo na 11 i to je 60% bruto društvenog proizvoda. Preko toga vas ne podržavaju ni EBRD, ni EIB i bilo ko. Moram priznati da su zemlje u regionu znatno zaduženije od tih 60%, a mi smo na 33%. Ipak govorite najviše, čini mi se, o stranim ulagačima, pa je ovaj sada set pitanja za koje sam se pripremio. Moram neke podatke da čitam odavde, znači ovo nikad ne koristim. Dakle, ovako. Može da zvuči kao savjet, nema nikakvu političku ambiciju, ali čini mi se kao logičan potez. Zašto, gospodine Novajiću, ne okupite oko sebe? Zašto s tim ljudima ne gradite i oko tih ljudi pravite ekonomsku politiku? Ljudi domaćih investitora, ljudi koji imaju kapital, sigurno ga imaju. I tu je. Evo samo nekih. Nijaz Hastor, najveći poslodavac u ovoj državi, njegov ovdje operativac i direktor čitavog sistema, Almir Jazvin. Pa recimo, Rusmir Hrvić, Asijela, je li tako? Malo, je tako zemlja. Senad Džambić, bingo. Izudin Ahmed Spahić, Kifa, Hamid Ramić, Euroasfalt, Mujo Selimović, Čorluka, Said Karadić, Kovan, je li tako zemlja? Kako pravi one peći, grije ko luda. Znate. Ishak Jebanđić, znate, Madi, Omer Delalić, ma sve znam. Deling, Petar Čorluka, Violet, Pero Gudelj, Fis, Mustafa Duraković, Unigradnja. Franjo Rajković. Metli umro, ali Unigradnja je jedina to opstala. Ređo Bekto, Bekto precizan. Nihad Mašić, pobjeda Goražde. Kemal Čolak, Promo Donji Vakuf. Imaju one dokazani, sad je penzionistan imalo dokoni, ali vrlo iskoristljiv Nihad Imamović. Zašto s njima, s takvim ljudima? To je sjajna reprezentacija. Domaći imaju pare. Zašto stalno pričamo o strancima? Slažem se, gledajte. Nisam ja fan stranih investitora. Imam podatke, od 5 milijardi godišnjeg ulaganja stranci ulažu 10%. Znači 4,5 milijarde ulažu domaći investitori i ja sam na sastanku privrednika rekao vi ste naša jedina uzdanca. Vi ste pomenuli sve imena koja ja znam. I evo, ako hoćete i ta sva imena sutra nazovite i pitajte ih koliko sam se puta sa svakim osobnom sastao zadnja 3 mjeseca. Dakle, to su moji prijatelji. Iz njih mi crpimo i ove ideje, odnosno... Strpite im pare koji im hoće da ulože. Zašto njima ne date povlastice o kojima stalno govorimo da čekaju neke Arape, strance, Njemce, Amerikance? Ne živimo mi u takvoj zabludi, vjerujte sigurno. To je upravo naša uzdanica. Oni su ti koji investiraju, rekao sam, 9 puta više od stranaca, tako da i pažnju smo na njih usmjerili 9 puta veću nego li na strance. A imaju li povlastice kao stranci? Stranci nemaju nikakvih povlastica u Bosni i Hercegovini. Porez? Nemaju nikakav. 5 godina da su rahat? Ne, nema toga. Pa zato i nema investitora. Nema toga. Pazite, to je slovački model o kome govorite. Mi bi mogli privlačiti strance, ali samo neke kapitalne projekte ako bi se pojavili. Znači, ako bi tu bio voljan doći Volkswagen ili Philips ili bilo koliko bi zaposlio, ne znam, neki veći broj ljudi, onda bismo govorili o takvom preferencijalnom režimu poreza. Mi ga sad nemamo ni u jednom zakonu, ni u zakonu o stranom ulaganju. Sve je izjednačeno sa domaćim investitorima. Dobro. Ajmo sad o blic pitanja. Koliko milijardi nam treba godišnje da bismo u nekom periodu zaposlili tih famoznih najmanje 100.000 novih ljudi? Gledajte, mi imamo godišnje, mi u tom prirodnom rastu, znači sa ovih 5 milijardi ulaganja, samo sa stavljanjem javne potrošnje pod kontrolu, udešavanjem radno-pravnog zakonodavstva i udešavanjem
ovog poslovnog okruženja možemo prirodno rast oko 3 do 4%. Međutim, rast koji je potreban Bosni i Hercegovini je 7 do 8%, da bismo kako tako stigli i stali rame uz rame sa ovim koji su to već uradili, Slovačka, pa čak i Hrvatska, Slovenija i tako dalje. Znači, ako sad investiramo 5 milijardi godišnje i imamo prirodni taj rast koji se sad predviđa ove godine bio, znači završili smo sa 3,1, sljedeće godine 3,2, pa 3,6, pa 4,4, kako to sa Svjetskom bankom, ukoliko održimo ovaj reformski kurs. Znači, trebalo bi nam još otprilike, znači, tačno ekvivalent oko 3 milijarde godišnje ulaganja. Zato se jako trudimo i definišemo. 3 milijarde nam treba. Jeste. Zato smo definisali 100 najvećih projekata u federaciji i nije nam toliko značajno odakle bi mogle doći te 3 milijarde. I vidimo da će doći uglavnom od domaćih investitora. Ali bitno nam je da ih pribavimo i da uložimo taj investicijski ciklus koji, pored ovoga doga što sam rekao, znači dešavanja radno-pravnog zakonodavstva, da kažem, depresiranja javne potrošnje, to upravo na tome radimo i to izaziva vrlo velike socijalne, vidjeli ste, traume i tenzije, i konačno aktivno investiranje, znači podupiranje investiranja od strane države. Zašto tako neambiciozno zvuči 2 do 3%, tu sam negdje rasta godišnje? Pogledajte, neke sam podatke vadio. Dakle, zemlje koje su nekada u nekom periodu bile u situaciji u kojoj smo mi, znači ovo su potpuno relevantni svjetski podaci, pa neki od tih zemalja. Znači, one su nekada bile kao mi sada. Imali su, kada su krenule u ovo o čemu vi govorite, ove reforme, agende i tako dalje, su bile puno ambicioznije. I njihov privredni rast je godišnje bio, samo sam neke izdvojio, znamo ih. Recimo, Latvija 7,4, Estonija 7, Čile 7,6. A kod nas je to 2-3%. Zašto nismo tu, kako bih rekao, što je prepreka da budemo barem između 5-6%? Ne, Senade, mi smo bili u recesiji 6 godina. I mi smo sad službeno izašli iz recesije. Ipak se Evropa vadi iz toga. Pazite, mi smo sad izašli iz recesije s ova 3%. I da tako kažem, jasno je da nama treba 7. Ali postoji period ekonomskog zagrijavanja koje traje 3 godine, obično. Zašto je 2-3? Zašto nije ambicioznije 5-6? Eto, između njih. Pa ambicioznije, to je vezano sve za programe. Kako ćemo ih brzo ubaciti u igru i kako ćemo brzo riješiti ovo, da kažem, poslovno okruženje koje je zaista ogromna smetnja kad vi gledate funkcionalnost naših sudova i nelikvidnost, rješavanje mjeničnog poslovanja i tako dalje. To je ogromna smetnja koja izaziva strah kod poslodavaca, odnosno kod investitora, da rade nešto na našem tržištu, nego drže nivo koji su dostigli. Ali gdje još, kako bih rekao, vidimo neambicioznost. Šta možete napraviti uopšte u svemu kada sa ovim usvojenim budžetom, jel tako, za ovu godinu, kada su u njemu kapitalni transferi svega 1,35%? Senade, prvo, budžet Federacije Bosne i Hercegovine uopšte ne može biti u funkciji, znači, znam da nema ekonomskog socijala, kriza, dugovi i tako dalje. 94% ga je zakonski transferirano prema socijali i prema vraćanju dugova. Ali veliki planovi, velike ambicije, 1,35%. Gledajte, znači budžet nije mehanizam rasta. Ali se preko budžeta mora. Budžet ne mora preko budžeta. Mi imamo, recimo, investicionu aktivnost, mi uopšte ne povećamo preko budžeta, nego državnu investicionu aktivnost povećamo preko svoje elektroprivrede, preko autocesta, preko cesta i svega onoga što je u državnom nivou, željeznica i tako dalje. Znači, mi rast, znači uticaj na ekonomski rast od strane države ostvarujemo preko državnih preduzeća koji imaju vrlo značajan udio tržne kapitalizacije u Bosni i Hercegovini. Ali budžet definitivno morate shvatiti kao socijalni i kao onaj koji vraća. Svega 6% ide u poljoprivredu, izbjeglice i nešto malo, dakle, u kulturu, jel tako, i sve te derivacije koje, dakle, budžet zaboravite. Budžet ne možemo iz ove pozicije dok ne ozdravimo, znači ne možemo ga usmjeravati. Znači, mi 1,118 miliona vraćamo dugova godišnje iz budžeta Federacije. Zamislite kad ne bismo to imali, znači kad ne bismo bili dužni, onda bismo to 1,180 miliona mogli vraćati, dakle, suportirati ekonomski rast. Da li pravite paralele, recimo, razgovarate li, pratite pokazatelje, evo recimo uzmemo Srbiju, nekako je bliža nego Hrvatska, nego Europska unija, mi smo tu u tom koprcanju. Recimo, koliko godišnje Srbija povlači investicije, znate li taj podatak? Pa vjerovatno nemam podatak, ali znam da je investicijna aktivnost tu negdje na nivou Bosne i Hercegovine i znam da je rast
nešto malo manji od... Koliko mi povlačimo? Bosansko. Investicija? Investicijom, pa rekao sam, 5 milijardi ukupno. Je sigurno tačan taj podatak? Tačno, 4,5 su domaći i 5 milijardi je, to je 2014. Nemamo za 2015. jer se to sve oko marta. Trend je tu negdje. Prošla godina nisam mogu naći taj podatak. Ne možete ga naći zato što će tek izaći u aprilu. A od onoga što ima samo 2 milijarde, piše. Samo 2 milijarde. Pa podaci kasne tačno 3 mjeseca i 12 dana. Znači, to je činjenica. Ali Srbija tih 5 milijardi povlači svake godine unazad 10 godina. A kuka. Vučić kuka da nema izlazni rezultat nije bolji od našeg. Znači, izlazni rezultat. Mada je percepcija bolja i, da kažem, oni jednostavno imaju jednu unificiranu vladu koja bukvalno donese, kaže, 10% manje penzije i to provodi. To kod nas, naravno, zbog svega toga, zbog socijalne napetosti nije moguće. Nije moguće ni zbog ovakve strukture države. A koliko na milijardi investicija bilo dovoljno i u šta da mi... Pa za puna jedra negdje oko 8 milijardi bi bilo vrlo dobro, za takav rast negdje oko 7 do 8%. Taj bi nas zaista podigao. Međutim, ne može na ovim osnovama. Dakle, moramo prvo srediti. Znači, obuzdati javnu potrošnju i moramo poslovno okruženje i tržište rada. Nije to jedini preduslov, tako da nije? Pa preduslov je i politička stabilnost, naravno, i sve drugo. Preduslov je i smanjenje korupcije i sve što ide uz to. To sam našao. Svjetski ekonomski forum. Davos. Tačka Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina je po konkurentnosti 111. država na svijetu od 140. Dobro. 111. I piše fino. Koji su faktori koji najviše ometaju poslovanje u Bosni i Hercegovini? Administracija 17,4%. Ajde dalje, korupcija? Zar ne? Korupcija druga, 12. Porezne stope? Porezne stope, 10. 11,2. Dobro, hajde. To je vaše, umanjujete vaš u redu. grijeh. Politička nestabilnost? Tek 4. jeste primijetili. Koliko procenata? I jeste li, dalje, ja gledam prva 3, ABC analiza me zanima do prva 3. Ako kažete da vas ne zanima politička nestabilnost, znači da branite Bakira, ne branite stranku. Nego, znate šta je tu paradoksalno? Da je ova administracija, znači koju ja stalno pominjem i čak dobivam negativne poene zbog toga, uticajnija od korupcije. I to za cijelih 4,5 poena. Korupcija i? Uticajnija je neefikasna administracija, jeste, javna, nego li državna korupcija. Administracija 17,1. Tako. Korupcija 12%. Tako je, vidite. Hoćete da kažete da se manje krade u vlasti nego što birokrate rade posao? Nego nam je mnogo, vidite, taj problem sa birokratama je u stvari to poslovno okruženje. Birokrate su i na izdavanju dozvola, i na registraciji, i na sudovima i to je to što je najuticajnije u ovome. Vidite da je čak uticajnije od korupcije. Znači, ali to nisam rekao ja, to su rekli i ovi... Jeste, piše da vi znate, poštovani gledalci, nismo konkurentni naše BiH tržište zbog toga što nam je državna administracija neefikasna, 17,1% razloga. Zbog korupcije 12%, zbog poreznih stopa i Novalićevih 11,2%. Zbog političke nestabilnosti i vladajućih stranaka 10,1%. I zbog složenosti poreznih propisa, to je na vašu adresu. To je sve poslovno okruženje. 9,1. U martu počinjemo raditi na izmjenama zakona o porezima i doprinosima. Šta možete napraviti sa bankarima? Da li je moguće da se tu uskladi bankarski sistem, da ne budu lihvari prema ulagačima, prema firmama koje rade i to, i da vlada s njima, da se uskladi rad, planovi vlade sa bankarskim sektorom. Da daju porez po nižim kad uprostimo gledalcima i da to radite u koordinaciji. Gledajte, mi sa bankarima se sastajemo jednom u 3 mjeseca. Znači, zovemo ih u vladu i mi moramo prihvatiti da je bankarski sektor, znači, jedan od aktera na slobodnom tržištu, dakle nemamo uticaja osim regulator, kao regulator preko svoje agencije za bankarstvo. Bankarski sektor ima višak kapitala. Mi imamo manjak projekata koji možemo staviti preko, znači nasuprot tog viška kapitala. Što se tiče samih kamata, vi ste pomenuli lihvarski. Ne plaćaju svi lihvarske kamate. Vaš prijatelj, moj i vaš prijatelj koga ste pročitali, tu ima 2,7 kamate. Znači one su izvanredne. Ne, ima dobro poslovanje. Znači kakvu kamatu imate zavisi od potencijala vašeg preduzeća. Nije tačno, nego zavisi... I od toga da li te neki, moram tako da kažem, jer ima i govorio sam javno o njima, nisam isfrustriran, ali ja sam samo novinar na licu mjesta koji kada traži kredit kao poslovan čovjek, ipak sam više novinar, pa analiziram tu strukturu takvih tipova. To je da mu se dopadaš, ne dopadaš, da li očekuje poklon, mito, da li ovo, da li ono.
Znate da sam, da jednom, nego ću javno da prozovem, zato što znam da je drugi upropao, nama ni čak ni tako nije trebalo, ali kažu, pogledajte gospodine Hadžifejzoviću, Fejz, pa vi ste u A klasi vraćanje kredita. Nevjerovatno. A gospodine Hadžifejzoviću, svake godine 100% vam raste promet. Pa to je nevjerovatno, pa ovo, pa ono i tako dalje. I tek nađe 5 tačku, kaže, pa ovo ne valja. Znači, mogu ići do 100 tačke. Znači, namjera. To je bio risk menadžer koji je procijenio neki rizik, ali da vam kažem... Direktori nikakav Vjerujte Senade. Ne tvrdim da su možda ovo naše malo domaći banaka koji imaju, ne znam, učešće na tržištu par procenata, ali kad odete u ove banke koje, da kažem, Raiffeisen ili tako dalje... Ovo je svjetska banka. Nije svjetska banka kao svjetska, nego nije naša strana. Ruska. Tako je. Kad dođete tamo ste samo predmet koji se procesira strogo po procedurama, bez ikakvih osjećaja. Na razgovoru odbijaju. Da. Trgovinski deficit, koliki je bio prošle godine? Pa pokrili smo 55% prošle godine. A uporama koliko smo zjenjali? Uporama, hajde ne mogu, 6 milijardi i 150 milijuna, mislim da je bio trgovinski. Stalno smanjuje. Čim je država kriva smanjuje? 7 milijardi maraka. Dakle, poštovani gledalci, i to su sad i oni krivi. Dobro, ali to je podatak na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, više potrošimo para na uvoznu robu nego na domaću i tu smo. Razlika između uvoza i izvoza je 7 milijardi, ali država koja ne zna da stimuliše izvoz i doplati. Da, ove godine nešto bolje, mislim imamo 57,7% pokrivenost ove prošle godine. Porastao nam je izvoz, prvi put je, da kažem, skočio preko granice od 800 milijuna mjesečnog izvoza i ima pozitivan trend. Izvoz je, da kažem, najmultiplikativniji dio razvoja. Morate pomoći, dati stimulaciju, pogurati. Politički djelovati, diplomatski da se to Senade, pomoć se opet se vraća na ovo da im udesimo poslovno okruženje i radno-pravno zakonodavstvo i da depresiramo javnu potrošnju koja je, dakle, siše tu krv koja je zapravo... Pogledajte ovaj podatak, ovo je bilo baš sabiranje. Evo, 96. godinu sam halalio, pomagao mu jedan vrlo pametan čovjek oko ovoga, vrlo mlad. Od 97. godine, poštovani gledalci, deficit, koliko se sabere u milijardama, koliko smo zjanuli para. Znate šta vi možete da... Pa negdje blizu 100. 110 milijardi 110. maraka. 110 milijardi maraka od 1997. godine smo potrošili na tu razlicu uvoza i izvoza. Pa to da je Amerika bi propala. Zato s tolikom lovom. Dobro. Nije to dobro. I u redu, komentarišemo. Šta mislite, kako uopšte živimo sa takvim manjkom? Kako? Od dijaspore. Pa gledajte. Od dijaspore živimo. Od dijaspore. Ja živimo od dijaspore. Dijaspora je u prosjeku slala od 3,5 do 6 milijardi. Preko računa. A koliko iza, jer mi smo praktično u ravnoteži, jel tako? Mislim, kad vi gledate koliko smo dužni, Federacija svega sa ukupnim dugom i vanjskim i unutrašnjim 6,2 milijarde. Dijaspora, izbjeglice izdržavaju ovu zemlju. Opstajemo. Dopunjavaju, dakle, bilans. Realno imamo na tih znači, 7 milijardi deficita, mi ipak proizvedemo 28 milijardi kod kuće. Dakle, ne bismo mogli reći da nas samo izdržavaju. Dakle, to je neki procenat. Evo ovako, mogu nešto lično. Malo sam malo prije bio ličan. Ali to opet govorim kao novinar. A sada sam kao poslovni čovjek. Vi imate pravo sve. Dakle, Face televizija je proizvođač. Mi proizvodimo program. Mi smo recimo kao OBN koji kupuje serije, ima 15 zaposlenih i emituje, uzima pare i nikom ništa. Proizvodimo program. Svaki dan sate i sate programa. Kao fabrika smo nečega, proizvodimo. Nismo trgovci. Da uzimamo taj proizvod pa ga samo trgujemo. Preko 500 ljudi je prošlo kroz ovu televiziju. Ovdje samo nas kao primjer. Ko zna koliko takvih ljudi, firmi ima i koji imaju isti problem, zbog njih to govori. Prošlo. Znači, pokupili smo ih sa biroa, sa ulice, bez prethodnog zaposlenja. Da postoji takav sistem koji je toliko, može to da podnese. Ni jednu jedinu marku ne dugujemo državi. PDV, porez. Sve što državi treba, prvo državi plaćamo. Jer nam je koncept država Bosna i Hercegovina. Umjesto toga, da nam se to pomogne, mi smo kažnjeni. Vi nas ubiste. Država nas ubi. I pogledajte, treba nam 35 radnika novih. I to je sad pitanje za svaku firmu, uslovno srednju, što bi rekao Radončić ovdje, malu firmu. Mali mu je toranj. Kako da zaposlimo mi takve firme koje hoćemo da zapošljamo? Trebaju nam radnici. 35 ljudi novih, 50. Možete koristiti sad ovaj program od 70 milijuna maraka vlade federacije koji je, to kažu, svaki trenutak će biti operativan. Dovršavamo zadnje tehničke detalje usvojene na parlamentu. A takve ovakvih firmi ima puno. Prvo zapošljavanje.
Pa ne, to je cifra koja je dovoljna za 8 do 9 hiljada ljudi, ali pazite, ako mehanizam bude, dakle, konzumiran od strane vas, poslodavaca, mi ćemo na rebalansu, evo, javno obećavam, dodati još koliko treba. Znači, to je za prvo zapošljavanje mladih jer nam je to slabost. Znači, imamo 67% u stopi nezaposlenosti mladi i ovo je namijenjeno, dakle, mladima dajemo za prvu godinu uposlenja, znači, kompletnu, da kažem, tu strukturu, znači i obaveze i platu, istina na minimalnom nivou. Poslodavac može da doda još, naravno, i poželjno, i treba da doda. Ali vaša je obaveza da zadržite osobu još jednu godinu. Mislimo da će... Mi to nećemo zloupotrijebiti, ali drugi mogu da zloupotrijebiti. Može se zloupotrijebiti, ali pazite, i ako procenat bude uspješnosti, znači nakon te 2 godine 60 do 70%, ipak smo postigli rezultat. A i ovi koji ne zadrže, dakle, taj posao, dobili su 2 godine iskustva koji će im koristiti u traženju daljnjeg posla. Hoćete smanjiti dažbine na plaće? Najprije ćemo ih harmonizirati, a onda smanjiti. Prošli put ste mi kazali da će to biti jedan od prvih poteza to i ovo sada za zapošljavanje mladih. Ja sam malo tu poslovni levat ispao vjerujući vama da ćete vi to zaista promijeniti. Senade, niste vi ispali poslovni levat. Dobro vi znate. Poenta je u ovome. Ovo je poenta, molim vas. Šta je uopšte, šta ste vi uradili na vlasti, a da ljudi kažu, pa evo, Novolić stvarno nešto novo je donio. Senade, mi imamo prihode veće na direktnim porezima 400 milijuna maraka. Sa 3 milijarde 800 na 4 to vas mi izdržavamo. Gledajte, to je sve tačno. Privatnici znači, prihodi su veći. Ja sam vama obećao tako da ćemo povećanje prihoda vratiti u smanjenje poreza. Međutim, mi smo u tom mjesecu aprilu zatekli takvu dubiozu, takve minuse na budžetu, takve minuse na penzionom sistemu, evo još uvijek, tek smo ga zaustavili. Znači, takve minuse u Ministarstvu poljoprivrede, da smo gotovo cijelu prošlu godinu radili da zaustavimo taj negativan trend. Znači, treba nam sad još 1 godina da to vratimo i tek onda da pretočimo vama u smanjenje obaveza. Znači, jednostavno je to tako. Za sad ćemo vam pojednostaviti taj obračun, ali ćemo isto zahvatiti to. Gospodine Novović, društvene mreže, kako vam odgovaraju? Ja komuniciram od svih društvenih mreža koristim samo jednu e-mail, pa me zanima. Nemam Facebook, stalno dobijem neke čestitke da imam rođendane, nemam 15. Ni ja, isti ste onda kada. Nemam Facebook. I pišete je pametni dečko. Moramo se boriti za društvo gdje će se ekonomski rast bazirati na jakom privatnom sektoru koji će biti nosilac ekonomskog razvoja. Za društvo gdje će se stranke, dakle vaša stranka, svesti u sferu gdje im je mjesto pravljenja, što je moguće boljeg poslovnog ambijenta, gdje će se privatne ideje razvijati i multiplicirati. Dakle, mi, gospodine Novoliću, privatnici, dajemo vama pare od poreza i svega toga i vaša stranka treba nama da napravi ambijent, da napravimo ovo društvo. A vi nam to ne radite. Upravo radimo. Nemojte zaboraviti da smo obustavili javnu potrošnju. Znači, obustavili smo njen rast. Od 2006. do prošle godine ona rasla. Mi vas finansiramo. Znači, nemojte zaboraviti da smo ipak napravili korak u radno-pravnom zakonodavstvu i da ćemo ove godine napraviti korak u poslovnom okruženju. Znači, ipak se to mora raditi, to se odvija. Znači, stvar nije na istom mjestu. Mi smo došli samo sa tim zadatkom. Ova vlada je reformska i vidite, u sastavu vlade su uglavnom ljudi koji dolaze iz sektora, znači realnog sektora i mi upravo to radimo. Hajde, ako neće biti krivo shvaćeno, ništa drugo niti ne poznamo tako dobro kao taj dio. Sad se ograđujete od izjava. Ne smijete da kažete. Vidite da znamo sve neke niste što ste naveli. Znam u Bosni 80% poduzetnika koji su iznad 200. Ne, nego ove podatke, neke, ali dobro. Možda na državnom nivou. Sada suzdržavate se od ovih izjava, vidim sada više nema ovih primjera, poslovica. Vi ste danas veoma inteligentno upravo došli na moj teren sa podacima i meni je drago, dobro se snalazimo u podacima. Ovo je priča. Da. Ovo je priča. I čak evo i koštali smo mi podaci, međutim veliko mi je zadovoljstvo ovakav razgovor voditi jer to je moj teren. Podaci kažu gdje ste bolesni, prepišete lijek i radite to. Stvarno mislite da previše pušimo i pijemo? Ne, mislim, pazite, što se tiče mene kao vlade, to je akcizna roba. Mi 1,4 milijarda zaradimo od cigara. Znači, to je naravno akcizna roba. Od volje ljudima koliko će pušiti, piti, sve su to porezne robe. Ja lično niti pijem, niti pušim. Ako i to neće krivo biti shvaćeno, međutim, zaista ne pijem i ne pušim. Evo, moje neće biti
bit će krivo svačino. Moguće. Lovim u zraku tu rečenicu kako da vas odjavim. Da parafraziram što ste vi kazali, a da ne bude vaše nego moje. A prvo ću da najem kratko vijeste polozi Vaha Halil Hodžić, a ovako vas odjavljujem to pušenje. Kako da ne popijemo kad smo popušili? Hvala, gospodin Nović. Hvala vam. Znači, mi smo imali u industriji naziv projektno vođenje. Znači, to god radite, pretvorite u projekat i vodite ga po pravilima projekta. Znači, ove izbjeglice što se događaju, sve je to nečiji projekat. I nekakav projekat. Od nekog financira, od nekog predviđen. Druga je stvar što mi ne znamo ko, ali pojavne oblike takvog projekta vidimo. On nije slučajan. To je jedno. Pa da se vratimo na na izjavu Bahiljevu, štedite, nemojte jest. Ja upravo suprotno govorim. Trošite i plaćate porez. Meni je veoma drago da se sve to troši. Samo je volio da svi imaju mogućnost da troši. Ali ima jedna informacija, ja sam je analizirao, ali nisam jedin, nego sam u razgovoru sa Rajom. Bukvalno vidim da i oni to znaju, pa neko je prije mene to zaključio, pa sam tako razmijenili mišljenje. Recimo, kada vi govorite o tome da se puno troši cigareta, da se daje para puno na gorivo, na pivo i tako dalje. Mislim da ipak neke stvari kao premijer, neke pokazatelje nemate. Recimo, zašto toliko ljudi, recimo, znate li zašto ljudi toliko kupuju pivo? Pa gledajte, mi smo i u bivšoj Jugoslaviji najviše trošili kafe. Znate, iako recimo Slovenci nisu tradicionalno skloni kafi ili šta ja znam koliko je piju Hrvati. Znači nije to neka novina, mi smo zadržali te navike. Evo, zašto recimo pivo sada? Pa teško je meni reći zašto ljudi troše pivo. Pivo čak nije neki alkohol. Gorivo je relativno jeftino. I tradicionalno se, da kažem, volimo vozati, jel? Kad i pogledate mladi ljudi... A znate gdje je zaključak? Svi nastoje da se voze. Znate gdje je zaključak? Mislim da tu premijer nema pravu informaciju, ona je očigledna, znači obična Raja to primijetila. Znate li da je pravcata gužva? Imamo agresiju na nezavisnu, tržišno nezavisnu, slobodnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu i susjednih zemalja. Dakle, nas napadaju građani Srbije i Hrvatske iz više pravaca. Srbi sa istoka, a Hrvati sa sjevera i sa juga. I dolaze u Bosnu i Hercegovinu da kupuju to pivo. I dolaze kod nas da kupuju to gorivo. I dolaze da kupuju te cigarete. Jer je to kod nas puno jeftinije. Da li je taj podatak vama promakao i da li je to vas zavar? Nije, paste. Jer to je enormna potrošnja. U Ljubuškom se tuku, ko će jeftinije da spusti to. Da li znate za podatak da je Županja i Orašje, eto, to je preko Save. Da, dolazimo do ozgo, znam. Pa znate li to? Ja. Da je, koliko znate o pivi, ne pojma, ali recimo, da su hrvatske pive, hrvatsko pivo je jeftinije u Bosni i Hercegovini nego u Hrvatskoj. Da. I da dolaze Hrvati iz Hrvatske preko mosta i kupuju pivo ovdje. Ona je vaša poruka upućena nama da pijemo pivo nije... Da, ali da vam kažem, imamo tačne podatke i za pivo i za gorivo. Potrošnja je, znači, goriva porasla 11%. I tačno da u tome učestvuje susjedne zemlje jer je kod nas jeftinije čak za 55 feningi gorivo. Razlog je, naravno, što ne koristimo priliku... Koliko je 55 feninga u markama? Da, 0,55. Pola marke, tako je. To je razlog je što realno mi ne koristimo tu priliku smanjenja nafte, malo zbog socijalnog pritiska, malo zbog duge procedure odlučivanja uprave za indirektno oporezivanje, gdje smo mi rekli da je upravo sad vrijeme za akcize na gorivo kako bismo dio usmjerili u autoceste i ceste i potaknuli ekonomski rast koji je tako nam potreban. Pravili smo računicu. Znači, onako amatersku računicu. 4 čovjeka koja dođu iz Županje u Orašje i kupe svak po gajbu pive, po šteku cigara i još po nešto. Šta smo računali još nešto? Što je jeftinije kod nas. Vegeta njihova je jeftinija kod nas. Šta, moliš, koga? Ne, gorivo je na kraju, gorivo je pojentak. Vegeta, sve je jeftinije kod nas. Kada njih 4 kupe, onaj koji je dovezao auto, suštinski najmanje ima džabe gorivo. Na toj razlici on natoči gorivo kod nas džabe. Pa to je tačno. I to nama godi, jel tako? Ali nije samo razlog gorivo. Evo, produkti su jeftiniji zato što imamo i manji PDV
Čitav Dubrovnik dolazi vikendom da kupuje tačno, sve u Trebinju. ali imamo manji PDV, imamo manje marže trgovačke, imamo puno veću trgovačku konkurenciju na našem tržištu koje je potpuno otvoreno. Ovo kako sam se ja pripremio za vas. Tek sada. A možemo da napravimo dogovor? Može, ima ja sam. puno pitanja. Da, ono bude brzo. Može li tako? Može. Preciznije, duža pitanja, kraći odgovori. Pazite ovo, prvo. Kada je SBIH stranka Rahmetli, SBIH stranka bila na vlasti, vaša stranka... To ste vi rekli, ja nisam. Ja sam rekao sam da su oni Rahmetli prije izbora 2010. godine. To nekoliko mjeseci prije izbora. Dakle, kada su oni ganjali taj takozvani elektroenergetski sektor, ulaganje u hidroelektrane, termoelektrane, mini hidrocentrale, vjetro, podveleži i tako dalje, vaša stranka SDA i SDP, tada ste bili zajedno u vlasti, ste ih optužili da su energetska mafija. A vi ovih dana upravo iznosite to kao noseći projekat vaše vlade. Jeste li vi sada mafija? Dobro, da vam kažem. Tad je bila druga osnova na kojoj se to radilo. Tad je bila govora o privatizaciji tog sektora, ulaska u ovaj sadašnji, znači u portfolio sadašnjeg vlasništva naše elektroprivrede. Ne branim ih, ali znam dobro šta su tada predlagali, osim ako nisu lagali, ali javno je bilo da se ne prodaje nijedan resurs, nijedna rijeka, nijedna hidroelektrana. Da, ali su sa Kazahstanom vodili razgovore na toj osnovi. Jesu li? To je tačno. Recite slobodno ako I u tome, to je razlog zašto to nije uspjelo. Ko je vodio? Pa dobro, tad je bio ministar Hećo i ne mogu ja sad da su svi sprženi, Sileđić, Hećo, Olučević. Tako je, vjerojatno su platili cijenu između ostalog i zbog toga. Sad smo mi javno, otvoreno, znači rekli da je elektroenergetski sektor ostaje strateška kompanija, znači u Federaciji Bosne i Hercegovine u javnom vlasništvu. Znači i da na tom osnovu, znači ono što može ta kompanija graditi, neka gradi, to će biti društveno. A na projekte koje ne može pokriti elektroprivreda, puštamo privatni kapital, javno-privatno partnerstvo i sve druge aranžmane. Pa i stranih i domaćih. Kogod. Bitno nam je koji omjer? Pokrenuti. Imate li obračun koji omjer? Koliko će otići? Nije takva. Koncesiju koliko prodaje? Može i koncesija i bot aranžmane, ali nije razlog taj. Ali je razlog sumnja. Vi biti... Gledajte, mi ćemo to zaista raditi transparentno. Zovem ćemo koga god hoće u taj proces. Znači, koga god hoće, koga god predložite... Društvo je osjetljivo na privatizaciju. Slažemo se. Nije niti predviđeno. Državna imovina, ne smije ni po zakonu. Pasite, nije niti predviđena privatizacija. Drinu, mi smo se borili za to da Dodik i Lagumdžije ne prodaju Drinu, hidroelektrane, jer je to državna imovina. Tako je. Pasite, nema, znači, to nije sporno. Znači, mi nismo se odlučili za privatizaciju, odnosno društveni je koncept takav da trebamo imati nezavisnost u energetskom sektoru. Ako ništa, trebamo bar biti nezavisni energiji, jer smo već sad nezavisni energiji. Znači, trebamo očuvanje nezavisnosti. Nezavisni ako je damo Talijanima i Njemcima i to. Gledajte, pa nezavisni u smislu da imamo dominantnog proizvođača električne energije u našim rukama. Može sutra dovući... Glavnog. Može sutra, pošto je slobodno tržište, već od nove godine, prošle, može sutra Italijani i RV i bilo ko prodavati u Bosni i Hercegovini. Već danas može prodavati. Znači, to je drugo pitanje. Ali mi želimo, znači, dominantnu ulogu i dominantan dio tržišta imati od svojih proizvođača koji su u državnim rukama, dakle u javnim rukama. Ali vratimo se na ovo pitanje kad vi kažete šta će biti, koji odnos privatnog, javno-privatnog partnerstva. Potencijal gradnje hidroenergetskih i vjetrenih objekata u vjetroelektrana u Federaciji oko 11 milijardi kad računamo iznad 10 megavata. Gledajte, Federacija kad bi ih htjela sve, odnosno kroz svoju elektroprivredu, da gradi to sama, ne može jer je potencijal zaduživanja Federacije još 5 milijardi po Maastrichtskom kriteriju. Kad se doda na ovih 6 koji smo već zaduženi, dolazimo na 11 i to je 60% bruto društvenog proizvoda. Preko toga vas ne podržavaju ni EBRD, ni EIB i bilo ko. Moram priznati da su zemlje u regionu znatno zaduženije od tih 60%, a mi smo na 33%. Vi pa govorite najviše, čini mi se, o stranim ulagačima, pa je ovaj sada set pitanja za koje sam se pripremio. Moram neke podatke da čitam odavde, znači ovo nikad ne koristim. Dakle, ovako. Može da zvuči kao savjet, nemam nikakvu političku ambiciju, ali čini mi se kao logičan potez. Zašto, gospodine Novajiću, ne okupite oko sebe? Zašto s tim ljudima ne gradite i oko tih ljudi pravite ekonomsku politiku? Ljudi domaćih investitora, ljudi koji imaju kapital, sigurno ga imaju. I tu je.
Evo samo nekih. Nijans Hastor, najveći poslodavac u ovoj državi, njegov ovdje operativac i direktor čitavog sistema, Almir Jazvin. Pa recimo Rusmir Hrvić, Asijela, jel tako? Malo, tako zemljak. Senad Džambić, bingo. Izudin Ahmed Spahić, Hifa, Hamid Ramić, Euroasfalt, Mujo Selimović, Pivara, Said Karadić, Kovan, jel tako, zemljak. Kako pravi one peći, grije ko luda. Znate. Ishak Jebanđić, znate, Madi, Omer Delavić, Delin, Petar Čoluka, Violet, Pero Gudelj, Fis, Mustafa Duraković, Unigradnja. Franjo Rajković. Metli umro, ali Unigradnja je jedina to opstala. Ređo Bekto precizan, Nihad Mašić, Pobjeda Goražde, Kemal Čolak, Promo Donji Vakuf. Ima i one dokazani, sad je penzionisan, imalo dokorni, ali vrlo iskoristljiv, Nihad Imamović. Zašto s njima, s takvim ljudima? To je sjajna reprezentacija. Domaći imaju pare. Zašto stalno pričamo o strancima? Slažem se, gledajte. Nisam ja fan stranih investitora. Imam podatke, od 5 milijardi godišnjeg ulaganja stranci ulažu 10%. Znači 4,5 milijarde ulažu domaći investitori i ja sam na sastanku privrednika rekao vi ste naša jedina uzdanica. Vi ste pomenuli sve imena koja ja znam. I evo, ako hoćete i sva imena sutra nazovite i pitajte ih koliko sam se puta sa svakim osobnom sastao zadnja 3 mjeseca. Dakle, to su moji prijatelji. Iz njih mi crpimo i ove ideje, odnosno... Crpite im pare koje hoće da ulože. Zašto njima ne date povlastice o kojima stalno govorimo da čekaju neke Arape, strance, Njemce, Amerikance? Zašto ne date povlastice? Ne živimo mi u takvoj zabludi, vjerujte sigurno. To je upravo naša uzdanica. Oni su ti koji investiraju, rekao sam, 9 puta više od stranaca, tako da i pažnju smo na njih usmjerili 9 puta veću nego li na strance. A imali povlastice kao stranci? Stranci nemaju nikakvih povlastica u Bosni i Hercegovini. Porez? Da ne iz 5 godina da su rahat? Ne, nema toga. Pa zato i nema investitora. Nema toga. Pazite, to je slovački model o kome govorite. Mi bi mogli privlačiti strance, ali samo neke kapitalne projekte ako bi se pojavili. Znači, ako bi tu bio voljan doći Volkswagen ili Philips ili bilo koliko bi zaposlio, ne znam, neki veći broj ljudi, onda bismo govorili o takvom preferencijalnom režimu poreza. Mi ga sad nemamo ni u jednom zakonu, ni u zakonu o stranom ulaganju. Sve je izjednačeno sa domaćim investitorima. Dobro. Ajmo se o blic pitanja. Koliko milijardi nam treba godišnje da bismo u nekom periodu zaposlili tih famoznih najmanje 100.000 novih ljudi? Gledajte, mi imamo godišnje, mi u tom prirodnom rastu, znači sa ovih 5 milijardi ulaganja, samo sa stavljanjem javne potrošnje pod kontrolu, udešavanjem radno-pravnog zakonodavstva i udešavanjem ovog poslovnog okruženja možemo prirodno rast oko 3 do 4%. Međutim, rast koji je potreban Bosni i Hercegovini je 7 do 8%, da bismo kako tako stigli i stali rame uz rame sa ovim koji su to već uradili, Slovačka, pa čak i Hrvatska, Slovenija i tako dalje. Znači, ako sad investiramo 5 milijardi godišnje i imamo prirodni taj rast koji se sad predviđa ove godine bio, znači završili smo sa 3,1, sljedeće godine 3,2, pa 3,6, pa 4,4, kako to sa Svjetskom bankom, ukoliko održimo ovaj reformski kurs, znači trebalo bi nam još otprilike, znači tačno ekvivalent oko 3 milijarde godišnje ulaganja. Zato se jako trudimo i definišemo. 3 milijarde nam treba. Jeste. Zato smo definisali 100 najvećih projekata u federaciji i nije nam toliko značajno odakle bi mogle doći te 3 milijarde. I vidimo da će doći uglavnom od domaćih investitora. Ali bitno nam je da ih pribavimo i da uložimo taj investicijski ciklus koji pored ovoga što sam rekao, znači dešavanja radno-pravnog zakonodavstva, da kažem, depresiranja javne potrošnje, to upravo na tome radimo i to izaziva vrlo velike socijalne, vidjeli ste, traume i tenzije i konačno aktivno investiranje, znači podupiranje investiranja od strane države. Zašto to tako neambiciozno zvuči 2 do 3%, tu se negdje rasta godišnje? Pogledajte, neke sam podatke vadio. Dakle, zemlje koje su nekada u nekom periodu bile u situaciji u kojoj smo mi, znači ovo su potpuno relevantni svjetski podaci, pa neki od tih zemalja. Znači, one su nekada bile kao mi sada. Imale su, kada su krenule u ovo o čemu vi govorite, svakako je, poštovani gledalci, najveći politički fol danas u regionu, ta politička utakmica u Hrvatskoj gdje se opozicija i neki ljudi bune zbog toga što Zlatan Hasanbegović ne bi trebalo da uđe u vladu Hrvatske, Republike Hrvatske, jer neće ustašluka u toj vladi, to je aluzija na njegovog dedu. Dakle, eto,
Hasanbegović ustaša. Uživo u programu Fadil Novalić, federalni premijer. Dobro večer, gospodin Novalić. Dobro večer, Senade, po treći put. Kada smo prvi put razgovarali, još niste bili premijer, kažem vam ja lijepo, niste vi političar. I to za vas može biti dobro, a može biti i loše. Dobro kao ono, briga me šta je politika i to, a loše, sada se vidi da je loše. Dakle, ta izjava da ju je izgovorio, ili da je htio da je izgovori političar, on bi to politički vagao, nekako bi, ili je ne bi izgovorio. Dakle, šta vam bi? Pa, hajde, već ste dali u pitanju odgovor. Zaista ja sam jedna osoba koja ne dolazi iz političkog svijeta i nema taj trening. Dakle, nema to ni iskustvo. I to mi je naravno do sad pomagalo, jer sam se bavio samo pravim stvarima. Znači, vi znate, mi smo reformska vlada i radimo na reformi. Pa da su vas vrlo više posmatrali tako, kako bi rekao, baš nije bilo neke reakcije ni za ni protiv. Nekako kao, kako bi rekao, da prostite na izraz, može da malo umanje. Kao tehnokrata, izvršilac. Ne u negativnom smislu. Posao mu to. Da. Ali ovo naravno sve ima i političke konotacije i ja se slažem da i u stvari vidim da sve što se kaže može se reflektirati pozitivno i negativno bez obzira kakav je ishod te informacije, bez obzira je li istinit ili nije. I to se može pripisati tom, kako ste definirali, političkom neiskustvu. Ali ja stvarno kažem da žalim da ako sam pogrešno shvaćen, a jesam, i to žalim, ako sam pogrešno shvaćen, naročito žalim u onoj klasi ljudi, da kažem, koja je socijalno ugrožena. Oni imaju pravo da to shvate krivo. Dio je ovo naravno i kreacija, jer tako imamo danas spinovanje i sve te metode, znači kako se zagrijava jedna informacija i kako se pretvara u negativnu. Da vam je neko spinovao to? Pa svakako, tamo je prvo... Ko je spinovao? Pa ne znam ko je, zaista ne znam, ne bavim se, vidite, nemam niti vremena. No, činjenica da je neko rekao da aludiram na rastrošnost ljudi, a ne, ja sam samo tad rekao da je to loša, da je korpa loša osnova za određivanje kretanja minimalne plate i penzija. Jer sve korpe su u Evropi različite. Ali ste pomijali te cigarete, pa ja sam samo rekao podatke. Oni neće biti drugčiji što sam ja, ne znam, rekao ovako ili onako. Oni su takvi, ali nebitno. Došlo je, dakle, na tlo koje je osjetljivo socijalno i u tom smislu ja sam tim... Ono što... Ta socijalna kategorija, ona i čak i nema ni mogućnost da reaguje prema vama ovako kako reaguje, a reaguju, sami znate da to već postalo i za Afrikancije, jel tako? A to je, znači, Fadile, izvini što radim, što pijem kafu sa mlijekom, izvini, tuširam saban, je kiša i tako dalje. Ali ipak tu, kako bih rekao, neka druga socijalna kategorija reaguje tako prema vama i to vrlo masovno. Da li vas to uznemirava? Pa gledajte, nije mi naravno ugodno. Međutim, ne uznemirava me u takvoj formi da bih ja, dakle, trebao prestati raditi ovo što radim. Znači, ja jednostavno i dalje rješavam probleme krivaje, konjuha i tako dalje, sve što je i vodimo vladu i tako dalje. No, međutim, naravno, to uopšte, taj novi vid, da kažem, komunikacije ne možemo ignorirati. Znamo već šta se događa, jel tako, preko Facebooka, kakva je čitava revolucija u Sjevernoj Africi pokrenuta preko Facebooka, tako da se to ne može i ne smije ignorirati. No, međutim, ja bih rado, znači, da kažem, oni koji su se našli pogođeni tom izjavom, dakle, da mi je žao, s druge strane... Jeste to izvinjavate? Jeste, ili izvinjavam se, okej, a s druge strane... Pa nemojte okej, izvinjenje mora imati neki format. Ne tjeram ja vas na to. Pa slažem se, ali ja kažem s onom dijelu koji je socijalno ugrožen i koji me nije shvatio. A ovima što... Onom koji me shvatio pa zlonamjerno radi to što radi, njima se naravno ne izvinjavam. Zašto ne biste vi takve komentare prihvatili, kako bih rekao, i kao dobronamjernu kritiku, kao kritiku? Pa slušajte, ja već Senade odavno i svim svojim saradnicama kažem, meni istomišljenici ne trebaju. Zato što istomišljenici odvedu ljude u propast koji su zaduženi da obave neku zadaću, jer mnogo veću korist imamo od kritičara nego onih istomišljenika. Slažete se? Jer uvijek se nad kritikom morate zapitati, preispitati da li vi zaista radite to što radite kako treba, odnosno da li je to što radite opravdano. I tu vam puno bolje pomažu kritičari nego oni koji vas hvale ili koji vas... Čitate li vi te kritike onda? Pa čitam, prije svega donose mi ih redovno, znači isfiltrirane, nemam puno vremena, ja moram priznat, mislim, ovo je
posao vrlo opterećen, znači radi se od jutra do sutra. Pa tako sam ja radio i prije, nije mi po tome, znači ne radi se o tome, ali ne mogu sad... Ali odgovornost? Ne mogu da posvetim tako puno vremena, sad to ne mogu ja sad da igram aktivno tu igru, jer jednostavno, dakle, imam odgovornost, vodim vladu, znači imaju tehnička pitanja, imaju sva druga pitanja koja spadaju u domen rada vlade. Ovako intimno, pogađa li vas to? Pa, znate, nije mi ugodno, ali ne pogađa me toliko da bih ja sad trebao da, kažem, ostavim sve druge aktivnosti i da to nekako preživljavam ili tako dalje. Zašto sam izvježban i, da kažem, ove industrijske metode vježbaju čovjeka za sve krizne situacije. Izvježban sam i znam to amortizirati i mogu uvijek otići i iz toga izaći i ići dalje. Može tako vas puste na miru, ako vas ne puste i nastave? Pa njihova volja, pazite, samo daleko smo od pravih tema u našem društvu. Pripremio sam se za te prave teme. Da. Mislim da će biti vrlo zanimljiva gledalcima, ali sam se pravo pripremio. Prije toga sam da vam kažem, ministar Bahilj je u kameru i mikrofon Face televizije je izjavio tu čuvenu rečenicu, tako slično, a to je štedite, nemojte jesti. To je bilo... Čitav region je pisao. A znate da je i BBC pisao danas o vama? Pa dobro. Neko se, dakle, potrudio da se o tome piše, dobro, na nekoj sasvim sporednoj stranici. Potrudio? Je li tako? Spinovanje? Ko je taj? Ako mislite da je... Pa ne, stvarno vam ja to ne mogu reći. Nisam istraživao. Ali gledajte, ne, čak šta više... Ili je to samo reakcija? Ne, reakcija, prirodno, kreacija. Pazite, sve što se danas na svijetu događa je projekat. Ove reforme, agende i tako dalje su bile puno ambicioznije. I njihov privredni rast je godišnje bio, samo sam neke izdvojio. Znamo ih. Recimo, Latvija 7,4, Estonija 7, Čile 7,6. A kod nas je to 2-3%. Zašto nismo tu, kako bih rekao, šta je prepreka da budemo barem između 5-6%? Ne, Senade, mi smo bili u recesiji 6 godina. I mi smo sad službeno izašli iz recesije. Ipak se Evropa vadi iz toga. Pazite, mi smo sad izašli iz recesije s ova 3%. I da tako kažem, jasno je da nama treba 7. Ali postoji period ekonomskog zagrijavanja koje traje 3 godine, obično. Zašto je 2-3? Zašto nije ambicioznije 5-6? Eto, između njih. Pa ambicioznije, to je vezano sve za programe. Kako ćemo ih brzo ubaciti u igru i kako ćemo brzo riješiti ovo, da kažem, poslovno okruženje koje je zaista ogromna smetnja kad vi gledate funkcionalnost naših sudova i nelikvidnost, rješavanje mjeničnog poslovanja i tako dalje. To je ogromna smetnja koja izaziva strah kod poslodavaca, odnosno kod investitora, da rade nešto na našem tržištu, nego drže nivo koji su dostigli. Ali gdje je još, kako bih rekao, vidimo neambicioznost. Šta možete napraviti uopšte u svemu kada sa ovim usvojenim budžetom, je li tako, za ovu godinu, kada su u njemu kapitalni transferi svega 1,35%? Senade, prvo, budžet Federacije Bosne i Hercegovine uopšte ne može biti u funkciji ekonomskog socijala, kriza, dugovi i tako dalje. 94% ga je zakonski transferirano prema socijali i prema vraćanju dugova. Ali veliki planovi, velike ambicije i 1,35%. Gledajte, znači budžet nije mehanizam rasta. Ali se preko budžeta mora. Budžet ne može preko budžeta. Mi imamo, recimo, investicionu aktivnost, mi uopšte ne povećamo preko budžeta, nego državnu investicionu aktivnost povećamo preko svoje elektroprivrede, preko autocesta, preko cesta i svega onoga što je u državnom nivou, željeznica i tako dalje. Znači, mi rast, znači uticaj na ekonomski rast od strane države ostvarujemo preko državnih preduzeća koji imaju vrlo značajan udio tržne kapitalizacije u Bosni i Hercegovini. Ali budžet definitivno morate shvatiti kao socijalni i kao onaj koji vraća. Svega 6% ide u poljoprivredu, izbjeglice i nešto malo, dakle, u kulturu, jel tako, i sve te derivacije koje, dakle, budžet zaboravite. Budžet ne možemo iz ove pozicije dok ne ozdravimo, znači ne možemo ga usmjeravati. Znači, mi 1,118 milijuna vraćamo dugova godišnje iz budžeta Federacije. Zamislite kad ne bismo to imali, znači kad ne bismo bili dužni, onda bismo to 1,180 milijuna mogli vraćati, dakle, suportirati ekonomski rast. Da li pravite paralele, recimo, razgovarate li, pratite pokazatelje, evo recimo uzmemo Srbiju, nekako je bliža nego Hrvatska na Europskoj uniji, mi smo tu u tom koprcanju. Recimo, koliko godišnje Srbija povlači investicije, znate li taj podatak? Pa vjerovatno nemam podatak, ali znam da je investicijna aktivnost tu negdje na nivou Bosne i Hercegovine i znam da je rast
nešto malo manji od Koliko mi povlačimo? bosanskog. Investicija. Investicijom preko sam 5 milijardi ukupno. Je sigurno tačan taj podatak? Tačno, 4,5 su domaći i 5 milijardi je, to je 2014. Nemamo za 2015. jer se to sve oko marta. Trend je tu negdje. Prošla godina nisam mogao naći taj podatak. Ne možete ga naći zato što će tek izaći u aprilu. A od onoga što ima samo 2 milijarde, piše. Samo 2 milijarde. Pa podaci kasne tačno 3 mjeseca i 12 dana. Znači, to je činjenica. Ali Srbija tih 5 milijardi povlači svake godine unazad 10 godina. A kuka. Gledajte, Vučić kuka da nema izlazni rezultat nije bolji od našeg. Znači, izlazni rezultat. Mada je percepcija bolja i, da kažem, oni jednostavno imaju jednu unificiranu vladu koja bukvalno donese, kaže, 10% manje penzije i to provodi. To kod nas, naravno, zbog svega toga, zbog socijalne napetosti nije moguće. Nije moguće ni zbog ovakve strukture države. A koliko na milijardi investicija bilo dovoljno i u šta da mi... Pa za puna jedra negdje oko 8 milijardi bi bilo vrlo dobro, za takav rast negdje oko 7 do 8%. Taj bi nas zaista podigao. Međutim, ne može na ovim osnovama, dakle moramo prvo srediti, znači obuzdati javnu potrošnju i moramo poslovno okruženje i tržište rada. Nije to jedini preduslov, tako da nije? Pa preduslov je i politička stabilnost, naravno, i sve drugo, jel? Preduslov je i smanjenje korupcije i sve što ide uz to. To sam našao. Svjetski ekonomski forum. Davos. Tačka Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina je po konkurentnosti 111. država na svijetu od 140. Dobro. 111. I piše fino. Koji su faktori koji najviše ometaju poslovanje u Bosni i Hercegovini? Administracija 17,4%. Ajde dalje, korupcija. Zar ne? Korupcija druga, 12. Porezne stope. 10. 11,2. Dobro, hajde. To je vaše, umanjujete vaš grijeh. Politička nestabilnost. Tek 4. jeste primijetili. Koliko procenata? I jeste li, dalje, ja gledam prva 3, ABC analiza me zanima do prva 3. Ako kažete da vas ne zanima politička nestabilnost, znači da branite Bakira, jeste, ne branim se, stranku, jer ona je nego, kriva. znate šta je tu paradoksalno? Da je ova administracija, znači koju ja stalno pominjem i čak dobivam negativne poene zbog toga, uticajnija od korupcije. I to za cijelih 4,5 poena. Korupcija i? Uticajnija je neefikasna administracija, javna, nego li državne korupcija. administracije 17,1. Tako. Korupcija 12%. Tako je, vidite. Hoćete da kažete da se manje krade u vlasti nego što birokrate rade posao? Nego nam je mnogo, vidite, taj problem sa birokratama je u stvari to poslovno okruženje. Birokrate su i na izdavanju dozvola, i na registraciji, i na sudovima i to je to što je najuticajnije ovome. Vidite da je čak uticajnije od korupcije. Znači, ali to nisam rekao ja, to su rekli i ovi... Jeste, piše da vi znate, poštovani gledalci, nismo konkurentni naše BiH tržište zbog toga što nam je državna administracija neefikasna, 17,1% razloga. Zbog korupcije 12%, zbog poreznih stopa i Novalićevih 11,2%. Zbog političke nestabilnosti i vladajućih stranaka 10,1%. I zbog složenosti poreznih propisa, to je na vašu adresu. To je sve poslovno okruženje. 9,1. U martu počinjemo raditi na izmjenu zakona o porezima i doprinosima. Šta možete napraviti sa bankarima? Da li je moguće da se tu uskladi bankarski sistem, da ne budu lihvari prema ulagačima, prema firmama koje rade i to, i da vlada s njima, da se uskladi rad, planovi vlade sa bankarskim sektorom. Da daju porez po nižim kad uprostimo gledalcima i da to radite u koordinaciji. Gledajte, mi sa bankarima se sastajemo jednom u 3 mjeseca. Znači, zovemo ih u vladu i mi moramo prihvatiti da je bankarski sektor, znači, jedan od aktera na slobodnom tržištu, dakle nemamo uticaja osim regulator, kao regulator preko svoje agencije za bankarstvo. Bankarski sektor ima višak kapitala. Mi imamo manjak projekata koji možemo staviti preko, znači nasuprot tog viška kapitala. Što se tiče samih kamata, vi ste pomenuli lihvarski. Ne plaćaju svi lihvarske kamate. Vaš prijatelj, moj i vaš prijatelj koga ste pročitali, tu ima 2,7 kamate. Znači one su izvanredne. Ne, ima dobro poslovanje. Znači kakvu kamatu imate zavisi od potencijala vašeg preduzeća. Nije tačno, nego zavisi... I od toga da li te neki, moram tako da kažem, jer ima i govorio sam javno o njima, nisam isfrustriran, ali ja sam samo novinar na licu mjesta koji kada traži kredit kao poslovan čovjek, ipak sam više novinar, pa analiziram tu strukturu takvih tipova. To je da mu se dopadaš, ne dopadaš, da li očekuje poklon, mito, da li ovo, da li ono.
Znate da je jednom, nego ću javno da prozovem, zato što znam da je drugi upropao, nama ni čak ni ta kredit nije trebao, ali kažu, pogledajte gospodine Hadžifejdoviću, Fejz, pa vi ste u A klasi vraćanje kredita. Nevjerovatno. Gospodine Hadžifejdoviću, svake godine 100% vam raste promet. Pa to je nevjerovatno, pa ovo, pa ono i tako dalje. I tek nađe 5 tačku, kaže, pa ovo ne valja. Znači, mogu ići do 100 te tačke. Znači, namjera. To je bio risk menadžer koji je procijenio neki rizik, ali da vam kažem... Direktori nikakav Vjerujte se, Nade. Ne tvrdim da su možda ovo naše malo domaćih banaka koji imaju, ne znam, učešće na tržištu par procenata, ali kad odete u ove banke koje, da kažem, Raiffeisen ili tako dalje... Ovo je svjetska banka. Nije svjetska banka kao svjetska, nego nije naša strana. Ruska. Tako je. Kad dođete tamo ste samo predmet koji se procesira strogo po procedurama, bez ikakvih osjećaja. Na razgovoru odbijaju. Da. Trgovinski deficit, koliki je bio prošle godine? Pa pokrili smo 55% prošle godine. A uporama koliko smo zimali? Uporama, hajde ne mogu, 6 milijardi i 150 milijuna, mislim da je bio trgovinski. Stalno smanjuje, čim je država kriva smanjuje? 7 milijardi maraka. Dakle, poštovani gledalci, i to su sad i oni krivi. Dobro, ali to je podatak na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, više potrošimo para na uvoznu robu nego na domaću i tu smo. Razlika između uvoza i izvoza je 7 milijardi, ali država koja ne zna da stimuliše izvoz i doplati. Da, ove godine nešto bolje, mislim imamo 57,7% pokrivenost ove prošle godine. Porastao nam je izvoz, prvi put je, da kažem, skočio preko granice od 800 milijuna mjesečnog izvoza i ima pozitivan trend. Izvoz je, da kažem, najmultiplikativniji dio razvoja. Morate pomoći, dati stimulaciju, pogurati. Politički djelovati, diplomatski da se to Senade, pomoć se opet se vraća na ovo da im udesimo poslovno okruženje i radno-pravno zakonodavstvo. Pa što ne udesiti? I da depresiramo javnu potrošnju koja je, dakle, siše tu krv koja je zapravo... Pogledajte ovaj podatak, ovo je bilo baš sabiranje. Evo, 96. godinu sam halalio, pomagao me jedan vrlo pametan čovjek oko ovoga, vrlo mlad. Od 97. godine, poštovani gledalci, deficit, koliko se sabere u milijardama, koliko smo zajamili para. Znate šta vi možete da... Pa negdje blizu 100. 110 milijardi 110. maraka. 110 milijardi maraka od 97. godine smo potrošili na tu razlicu uvoza i izvoza. Pa to da je Amerika bi propala za tolikom lovom. Dobro. Nije to dobro. I u redu, komentarišemo. Šta mislite, kako uopšte živimo sa takvim manjkom? Kako? Od dijaspore? Pa gledajte. Od dijaspore živimo. Od dijaspore. Jel živimo od dijaspore? Dijaspora je u prosjeku slala od 3,5 do 6 milijardi. Preko računa. A koliko iza, jer mi smo praktično u ravnoteži, jel tako? Mislim, kad vi gledate koliko smo dužni, Federacija svega sa ukupnim dugom i vanjskim i unutrašnjim 6,2 milijarde. Dijaspora, izbjeglice izdržavaju ovu zemlju. Opstajemo. Dopunjavaju, dakle, bilans. Realno imamo mi na tih 7 milijardi deficita, mi ipak proizvedemo 28 milijardi kod kuće. Dakle, ne bismo mogli reći da nas samo izdržavaju. Dakle, to je neki procenat. Evo ovako, mogu nešto lično. Malo sam malo prije bio ličan. Ali to opet govorim kao novinar. A sada sam kao poslovni čovjek. Vi imate pravo sve. Dakle, Face televizija je proizvođač. Mi proizvodimo program. Mi smo recimo kao OBN koji kupuje serije, ima 15 zaposlenih i emituje, uzima pare i nikom ništa. Proizvodimo program. Svaki dan sate i sate programa. Kao fabrika smo nečega, proizvodimo. Nismo trgovci. Da uzimamo taj proizvod pa ga samo trgujemo. Preko 500 ljudi je prošlo kroz ovu televiziju. Ovdje samo nas kao primjer. Ko zna koliko takvih ljudi, firmi ima i koji imaju isti problem, zbog njih to govori. Prošlo. Znači pokupili smo ih sa biroa, sa ulice, bez prethodnog zaposlenja. Da postoji takav sistem koji je toliko, može to da podnese. Ni jednu jedinu marku ne dugujemo državi. PDV, porez, sve što državi treba, prvo državi plaćamo. Jer nam je koncept država Bosna i Hercegovina. Umjesto toga, da nam se to pomogne, mi smo kažnjeni. Vi nas ubiste. Država nas ubi. I pogledajte, treba nam 35 radnika novih. I to je sad pitanje za svaku firmu, u osnovno srednju, što bi rekao Radončić ovdje, malu firmu. Mali mu je toranj. Kako da zaposlimo mi takve firme koje hoćemo da zapošljamo? Trebaju nam radnici. 35 ljudi novih, 50. Možete koristiti sad ovaj program od 70 milijuna maraka vlade federacije koji je, to kažu, svaki trenutak će biti operativan, dovršavamo zadnje tehničke detalje usvojene na parlamentu. A takve ovakvih firmi ima puno. Prvo zapošljavanje,
Pa ne, to je cifra koja je dovoljna za 8 do 9 hiljada ljudi, ali pazite, ako mehanizam bude dakle, konzumiran od strane vas poslodavaca, mi ćemo na rebalansu, evo, javno obećavam, dodati još koliko treba. Znači, to je za prvo zapošljavanje mladih jer nam je to slabost. Znači, imamo 67% u stopi nezaposlenosti mladih i ovo je namijenjeno, dakle, mladima dajemo za prvu godinu uposlenja, znači, kompletnu, da kažem, tu strukturu, znači i obaveze i platu, istina na minimalnom nivou. Poslodavac može da doda još, naravno, i treba da doda. Ali vaša je obaveza da zadržite osobu još jednu godinu. Mislimo da će... Mi to nećemo zloupotrijebiti, ali drugi mogu da zloupotrijebiti. Može se zloupotrijebiti, ali pazite, i ako procenat bude uspješnosti, znači nakon te 2 godine 60 do 70%, ipak smo postigli rezultat. A i ovi koji ne zadrže, dakle, taj posao, dobili su 2 godine iskustva.